Yesu kozaba ndi kose nzagusingiza ushima Yesu. Mani mese ngimana
twayiza byose n'ibisigaye izabikora. Hallelujah. 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 Turi kuririmba ngo nubuhe bwoko bufite Imana, ngo nk'Imana yacu iyo yakoze ngo niyo yonyine ishobora gukora, ibasha gukora ibyo twayisabye, ngo nibisigaye izabikora. Hallelujah. Hallelujah. Nukurikira indirimbo z'uyu munsi ziragusubizamo ibyiringiro ko ibyo wasabye Imana izabikora. Hallelujah. Kadukomeze turirimba. Hallelujah. Hallelujah.
akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira. Niba ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe. Niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta
rikomeye akabonishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye niureba munda y'ingumba akabonishanga rikomeye Hallelujah. Hallelujah. Ingumba ikabona mishanga rikomeye. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Wewe nujuhemu Hallelujah.
kandi nuko koza isoni haleluya habwa ikuzo mana kukura bikwiriye. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. ubanza aba baririmbyi bagumye baririmba utumva kwijambo uko Chantre pendant qu'il chante. amagambo bari kuvuga uyumva bariho bararirimba Alors qu'il ngo chantait. n'Imana ireba mu nda y'ingunguru C'est ikabona un ishanga Dieu qui rikomeye regarde dans le ventre d'une femme stérile et voit des enfants. hahandi abaganga bareba bakakubwira ngo ntibishoboka Là où les médecins disent c'est impossible. hahandi ekogarafi itunga ikakubwira ngo trompe zawe ntizikora Là où l'échographie te dit les hahandi trompes ne marchent pas. abajenekologe bakubwira ngo matrice yawe ntishobora gufata umwana Là où les gynécologues te disent ton Imana utérus ne peut ikavuga pas ngo avoir muri d'enfant. iyo matrice Mais Dieu voit harimo dans ishanga cela. rikomeye Il voit une grande nation. hahandi no kwizera kugera igihe bikanga Là où même la foi ne peut pas agir. zakariya yari mu rusengero marayika aramubwira ngo umugore wawe elizabeth azasama inda hanyuma Zacharie atangira était à kwibaza ati l'église et l'ange lui birashoboka a dit ta femme Élisabeth va avoir un enfant. kandi yari mu rusengero nk'uku twicaye Et il était à l'église. nk'uku nawe ufite uwawe abaganga babwiye ngo ntibishoboka Peut-être que même toi, il y a quelqu'un qui t'a dit que c'est nawe ngo impossible. hari mu gihe cye yicaye mu rusengero Et il était assis à l'église. marayika ngo aramusanga aramubwira ngo Et zakariya l'ange est venu, il lui a dit Zacharie, elizabeth azasama inda ta femme Élisabeth va avoir umugore un wawe enfant. hanyuma ngo aratinya Et il a eu peur. yumva bidashoboka Il pensait que c'était marayika impossible. amukorera operasiyo y'akanwa aramubwira ngo kuva utabyizeye Et wowe l'ange lui a mema dit, parce que tu tuze n'as pas cru. ejo mu kanwa kawe hatazatura ijambo ribi Tu vas plus parler pour que tu ne puisses kugira ngo pas umugambi confesser une w'imana mauvaise parole. usohore Que le plan de Dieu s'accomplisse. haleluya haleluya Haleluya. bibiri iravuga ngo ibyo twizera tubyature buri munsi tujya duhora twatura amagambo y'imana Qu'on puisse birashoboka confesser les paroles de Dieu. C'est birashoboka possible. C'est possible. ibi birashoboka ntibishobokera possible. njyewe ariko ku mana Ce n'est birashoboka pas possible pour moi, mais pour Dieu, c'est nicyo possible. tugiye gukora ubu C'est none ce qu'on va faire maintenant. tugiye gufata za nda z'ingumba On va ushobora confesser pour tous ces gens ushobora qui sont kuba stériles. ari inda yindi y'amasezerano Ça peut yawe être une autre promesse bya bindi imana yakubwiye que Dieu t'a donnée, bya bindi imana que yagusezeranyije Dieu t'a donnée. ubifate ubyature Tu vas prendre ces promesses et les confesser. rya sezerano ry'abana batunaniye Les promesses de ces enfants qui sont devenus abana buri prodiges. munsi ababyeyi bagiye guhora imitima igiye basitinga kubera abana Les parents n'ont plus le Nibera cœur dans muri leur uwo place à cause de mwana. ces enfants. Même pour cet ikabonamo enfant, umukozi w'imana ukomeye Dieu voit un serviteur. Son haleluya serviteur. haleluya nireba muri wewe Il ikabona uzaba regarde en umuntu toi ukomeye et il voit ce qu'il va faire. nibyo tugiye C'est ce gusenga qu'on reka va confesser duhaguruke maintenant. wewe uvuge isezerano uvuge ubugumba Confesse la bwawe promesse. ushobora kuba warabyaye ariko wowe wabyaye avoir eu des bakuremereye enfants, ushobora mais kuba Tes umaze enfants imyaka deviennent difficiles. nta kazi Tu peux avoir fait longtemps sans nireba avoir mu un nda travail. y'ingumba C'est lui qui regarde nireba le muri ventre memware d'une yawe femme stérile. nireba seve yawe C'est lui qui voit ton CV ikabona uzakora ibintu et bikomeye il voit que tu vas faire de grandes choses. ibyo byose Tout ça, ubwo ni ubugumba bwawe tugiye kubyatura on va confesser. mukiza wacu yesu kirisito imbaraga zo kwizera izina rikomeye muri iryo zina niho twaherewe isezerano muri iryo zina nimwo duhagaze muri iryo zina nimwo twaturira ijambo ryawe ravuga ngo ibyo twizera tubyature tumaze kwatura mu magambo menshi mu ndirimbo abaririmbyi batunyujijemo ngo niwe wimura abamukimika abandi niwe ukura mwami abadashoboye abadakwiye ukabazana ubakuye inyuma y'intama ukabahindura abami ibidashobokera abana b'abantu bidashoboka muri politike ariko urabishobora izo ni ingumba ibidashobokera abantu wowe urabishobora ni wowe warebye mu nda y'umugaragu wawe Iburahimu na Sara ubonamo ijanga rikomeye nubwo abaganga bari bagaragaje ko menopause yageze ureba mu nda y'ingumba ugakurayo ishanga rikomeye mwami Yesu turagushima warebye mu nda y'Ana wabonyemo Samweli n'abahungu umaze kumuha Samweli ngo yateye hejuru aravuga ngo ngumbaye nyina w'abahungu haleluya
nubwo yari agikikiye Samweli gusa yatuye nyina w'amahungu, hanyuma aza kubona amahanga menshi akomeye. Uhimbazwe, uhimbazwe gitare c'amahanga, uhimbazwe. Hari ababyeyi muri twe ahangaha bafite ingumba mwami bagumbye mu buryo bufatika, hari n'abandi bagumbye mu masezerano, hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye by'abana. Ariko muri uyu mwanya duhagaze mu ijambo ryawe, duhagaze ahantu turatura ijambo ryawe. Wewe wateretse abana mu nda z'ingumba, ni nawe ufite gusohoza imigambi yabo ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo mwami turagushimiye, 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 turagushimiye ko buri munsi, buri saha, buri munota wategetse ko duhora twatura amagambo yawe y'ibyiringiro. Uri uwo kwiringirwa kuko aya magambo ni ukuri kw'ijambo ryawe, ni ukuri k'ubuzima bwacu, ni ukuri kw'isi, ni ukuri kw'abantu. Haleluya. Nubwo rimwe na rimwe tutayizera, ijambo ryawe ravuga ngo wewe uhora uri uwo kwizerwa, n'amagambo yawe nayo kwizerwa. Nubwo tubinanirwa, ariko ni ukuri kuzima. Kwizera kwacu ni gucogora, ntibizatuma n'umunsi n'umwe ico wavuze kidasohora. Urakoze mwami, tuguhaye amashi, tuguhaye impundu mu izina rya Yesu wacu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, nishobora kwivuguruza, nukuri izobishitsa. Ubuzima bwawe,
Yashobora kubura w'icyo yavuze iherezo kandi ihagaze itangiriro ibihe byashobora